It's beautiful. I'm Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Is the kingdom, yours is yours, be the glory forever.
love you, Lord Jesus. We thank you for a wonderful grace, Lord. We thank you, Lord, that the word says you have poured out upon us your love. You have poured out upon us your grace and your mercy. Lord, you have brought us near to you. Lord, you have welcomed us into your home. Lord, we glorify you. We honor you for this wonderful privilege today, Lord. That as we call out to you, Lord, we know that you hear us. We know that you hear our cries to you this morning. We thank you, Lord, for that wonderful, supreme pleasure and privilege, Lord, of knowing the living God, of worshiping name above all names, the one who is and was and is to come. Lord, we glorify you, we honor you. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Thank you, beloved. You can take your seats. Ke a leboga baena le ka nna fatshe. Wow, what a wonderful privilege to be with all of you this morning. Ke tšhono e tonna mo go nna gore ke be ke na le lona fa mo mosong wa gompieno. I want just to say thank you to Moruti, Mama Ruti, and the leadership for inviting me this morning. Ke rata fela go fetisa mafoko a tebogo go moruti mamoruti pele go ntaletsa mo mosong o. It is always a privilege for me to come and visit Emmanuel. Ke tšhono e tonna mo go nna go tla ka metlha go tla go etela kereke ya Emmanuel. And it's so good to hear the transformative power of the gospel going out from this place. Mme pele go itumedisa go utlwa maatla a fetolang a tumelo mo sebakeng se. And so we glorify the Lord for this time that we have together to look at the Word of God. Re garaletsa modimo ka ntlha ya nako e re filweng go ka lebella mo lefokong la modimo. But just before we go into the Word, I just want to briefly introduce the organization I'm working with. Mme pele re fetela mo lefokong la modimo ntetleng gore ke lo itsise mokgatlo o ke berekang le ona. Just so that you have some context of who is this guy. Some of you don't know me yet. Gore le tle le kgone go nna le moelelo wa gore motho yo ke mang ba le ba lona ga lo nkitse. So like Muruti has mentioned, my name is Ivan and I work with World Outreach. Jaaka moruti a tlhalositse leina la me ke Ivan mme ke bereka le World Outreach. This is a missions organization with the specific goal of evangelizing and discipling unreached people groups. Ona ke mokgatlo o tsweletsang pele go ka rera evangeli so that they can evangelize and disciple their own and other peoples. Ke mokgatlo o tsweletsang go rera evangeli le go nna baruti go batho ba bangwe. So our goal is to go where the gospel has not taken root yet. You know, sometimes people say they're going to plant a church. And then you find them, they plant a church where there are 50 other churches. As for World Outreach, we will pass that by. We want to go where there's no church, where the gospel is not known yet. And so today we know that there are still 3.5 billion people without access to the gospel of Jesus. So, what does that mean? There are people dying today without the gospel. There are people without a place where they can call on the name of Jesus. There are people who are seeking the truth. They don't know where to go. They don't know what to do. And so the workers of World Outreach wants to position ourselves in those communities so that those communities also have access to the gospel. Like Maruti mentioned, I just came from Thailand where we had our international summit.
jaaka moruti a tlhalositse ke tswa ko Thailand mo re nnileng le summit ya rona ya boditšhaba. And most of our workers from around the world that came with their families there to Thailand, Mmereko wa rona o dikaganyeditse lefatshe mme ba ne ba tlile le ba malapa a rona a bone ko Thailand. and it was wonderful to hear how God is touching the nations. Go ne go itumedisa thata go ka bona gore le go utlwa gore modimo o ama yang ditšhaba tse dingwe. How despite war, persecution, and famine, the gospel is still going. Ntle le gore go na le komelelo le dintwa tse dintsi mme evangeli yone e ntse e tswela pele. And so we bless God for those men and women who have said, yes, Jesus, I will go. Mme re leboga modimo ka banna le basadi bao ba rileng ya morena Jesu ke tla ya. Hallelujah. Amen. So let us now get into the word of God for A re today. tseneng re fetele mo lefokong la modimo. Let me pray for us. Father, we thank you for your wonderful word. We thank you, Lord, for your privilege that we can read and hear your word. Lord, and we pray, Lord, that as we discuss your word today, that you will work in our hearts through your Holy Spirit. Lord, we pray that you will break open the word for us to see as you see from your perspective, Lord. Lord, I pray that something will touch our hearts in such a way that our lives will be changed forever. We thank you for this in Jesus' name. Amen. Amen. Wonderful. So I'm going to start with a well-known parable that Jesus told, and I will read for us. I'm going to read the whole thing, and so please follow me in your translation as well. Ke tlile go bala motlhala o morena Jesu a neng a o dira mo bogane mme ke tlile go bala lona le tla ntatela morago ka di-translation kgotsa diphetololo tsa lona. Okay, so it's in Luke 10, verse 25 to 37. Mme lekwalo la rona le kwadilwe mo lekwalong la ga Luke kgaolo ya bolesome temana ya masome a mabedi a metso metlhano le go fitlha go masome a mararo a metso supileng. The word says the following. Lefoko le buisega jaana. Just then an expert in the law stood up to test him, saying, Teacher, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He asked him. How do you read it? He answered, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. You've answered correctly, he told him. Do this and you will live. But wanting to justify himself, he asked Jesus, And who is my neighbor? Jesus took up the question and said, A man was going down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of robbers. They stripped him, beat him up, and fled, leaving him half dead. A priest happened to be going down that road. When he saw him, he passed by on the other side. In the same way, a Levite, when he arrived at the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan on his journey came up to him, and when he saw the man, he had compassion. He went over to him and bandaged his wounds, pouring on olive oil and wine. Then he put him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said, Take care of him. When I come back, I'll reimburse you for whatever extra you spend. Which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? The one who showed mercy to him, he said. Then Jesus told him, Go and do the same. Ka Setswana e buisega yana. Ke fa motsimolao mongwe a ema a mo lalela a re, Moruti, ke tla dirang gore ke rue bophelo jo bo sa khutleng. Jesu a mo raya a re, Go kwadilwe eng mo molaong? O buisa jang? Ene a araba a re, Rata morena Modimo wa gago ka pelo yotlhe le ka moya otlhe le ka thata yotlhe le ka tlhaloganyo yotlhe ya gago. Le mongwe ka wena o mo rate jaaka o ithata. Jesu a mo raya a re, O arabile sentle, dira jalo mme o tla phela. Mme ene
ka rata go itshiamisa a raya Jesu a re, mme mongwe ka nna ke mang? Jesu a araba a re, motho mongwe o kile a tswa Jerusalema a ya kwa Jeriko, mme a wela mo dinokwaneng. Ya re di sena go mo apola le go montsha dintho, ka tsamaya tsa mo tlogela a le gaufi le go swa. Ka dirafala moperesiti mongwe a fologa ka tsela eo, mme ya re a mmona a mo feta fela. Fela jalo molefi ya re a fitlha felong foo, mme a mmona a mo feta fela. Mme Mosamaria mongwe a eta a fitlha fa a leng teng, ya re a mmona a tlhomoga pelo, a ya fa go ene a fapa dintho tsa gagwe, a di tshela leokwane le beine, a ba a mo palamisa peletsa ya gagwe, a mo iswa ka ntlong ya baeti, a mo tlamela. Ya re ka moso a ntsha disilivera tse 2 a di naya mong wa ntlo a re, mo tlamele, mme seo tla se ntshang mogolo go moo ke tla se go busetsa fa ke boa. O gopolang ke mang wa ba bararo ba yo e neng e le mongwe ka ene yo o wetseng mo dinokwaneng, yo a re ke yo o mo diretseng ka kutlwelo botlhoko. Jesu a mo araba a re, tsamaya o dire jalo le wena. Amen. Wow. Amen. You have a beautiful voice. I like to listen to you. Wow. So we bless the Lord. In this parable, Jesus is unpacking the gospel for us. Mo motlhareng o morena Jesu o pakolla evangeli bakeng sa rona. So there's a couple of lessons that we can learn today from this parable. Go na le dithuto tse mmalwa tse leng gore re ka di ithuta go tswa mo motlhaleng o. And by the grace of God, we are going to look at a few of them. Ka tshwaro ya Modimo re tlile go lebela tse di mmalwa tsa tsone. But let me just ask you this morning. Mme re ke go botse potso e mo mosong o. Who of you are born again? Ke ba ba kae ba lona ba ba tsetsweng sešwa? If you are a born again believer, please put up your hand. Ga e le gore o tsetswe sešwa, emisa seatla sa gago. Who is a born again believer? Ke mang wa lona o e leng modumedi yo a tsetseng sešwa? Like a good Muruti was looking around. He was like, who is not born again yet? Let me see them. Okay. Amen. So I saw most of your hands this morning. Ke bone bontsi jwa lona lo emisitse diatla mo mosong o. Now, do you know that when you became born again, A lo a itse gore ga o tsalwa sešwa, you did two things? o dirile dilo tse pedi. You first of all accepted Jesus Sa ntlha ke gore o amogetse morena Jesu as your Savior. jaaka mopholosi wa gago. Now, all of us know that one very well. Jaanong bontsi jwa rona re a itse eo sentle. Jesus saved us out of sin, Jesu o re bolositse go tswa mo sebeng, and we are now children of God. mme re bana ba Modimo ga jaana. But we also did something else. Mme go na le sengwe gape seo re se dirileng. With Jesus being our Savior, Jaaka morena Jesu e le mopholosi wa rona, He also became our Lord and King, o ile a nna morena le kgosi ya rona. which means the Bible says we are not living for ourselves anymore, Seo se bolelang gore Baebele e re ga re sa tlhole re iphelela, but we are now living for our Master, mme re phelela monga rona, for our King, gonne kgosi ya rona. which means when our King speaks to us, we listen Seo se raya gore ga kgosi e bua le rona re a reetsa, and we do what our King asks us to do. mme re dira seo kgosi a reng re se dire. Now let us get back to the parable. A re boeleng gape ko motlhaleng. First of all, we need to notice something very important here. Sa botlhokwa re tshwanetse re ele tlhoko sengwe sa botlhokwa fa. Let me test you this morning if you were listening. Re ke le leke mo mosong o ke lebelele gore a lone lo reeditse. The Bible says the man was traveling from a town to another town. Where was he traveling from and to? Baebele re monna yo o ne a tswa kwa toropong e nngwe a lebile ko e nngwe. Jaanong ke batla go itse gore o ne a tswa kae a lebile kae. Let us see. Where was he coming from? O ne a tswa kae? Jerusalem, and he was going where? Jerusalem. O ne a ya kae? O ne Jericho. a ya kwa Jericho. Yes. Now, we can now assume that this man was an Israelite Jaanong re ka tsaya gore monna o ka gongwe e ne e le mo Iseraele. because he was in Judah. He was in
the town, it was going from the city of Jerusalem to Jericho, which Israelite towns. gonne o ne a tswa ka Jerusalema a ya kwa Jeriko, ditoropo tse ka bobedi ke ditoropo tsa Israele. But as he was going, Wa tsamaya, what happened? go diregileng? The Tsotzis came. Dinokwane di le di a fitlha. That is the African vision. Hallelujah. Ke African version. So, and he was beaten. Mme o ne a itewa. So, the Bible says he was half dead. Baebele e re o ne a le mo makgating a leso. The Bible says he was helpless. Baebele e re o ne a sena thuso ya sepe. But now we see that someone came by on that road. Mme re a bona gore go na le mongwe o ileng a tla a feta mo tseleng eo. Can you remember what was the first person that saw this man? Na o gakologela gore motho wa ntlha wa fetileng kgotsa wa boneng monna o ke mang? It was a priest. E ne e le moporesite. Oh, you see the doctor, he was calling out. It was a priest. E ne e le moporesite. Okay. Yes, it was a priest. And the priest, we know, was the one who taught the law of God. Moporesite re a itse gore e ne le ene wa neng a ruta molao wa Modimo. We know that the priest was guiding the people in worship and liturgy, meaning the priest knew exactly how God was to be worshipped. Ra itse gore moporesite o ne a ruta batho ka tlotliso, mme ile re a itse gore moporesite o ne a itse gore Modimo o ne a batla eng. But now what did this priest do? Mme moporesite ka nako eo o dirile eng? The priest, all of a sudden, Ka tshoganyetso fela moporesite he saw something on the other side of the road. o ne a bona sengwe ka go letlhakoreng le le la tsela. And what did he do? He went to that thing on the other side of the road and he did not notice this guy. O ne a bona seo se leng ka go tlhakoreng le le la tsela, mme ga a ke a bona motho yo. So there was a second person who came by on that road. Mme go nnile motho wa bobedi yo neng a feta mo tseleng eo. Who was that person? Who can remember? Motho yo e ne e le mang? Ke magakologelwang. The Levite. E ne e le molefi. The Levites were the people who supported and assisted the priests. Balefi e ne le bone batho ba ba neng ba thusa moporesite. So they had a very special place in the worship of God. Ba ne ba na le tulo kgotsa sebaka se se ikgethileng mo tlotlisong Modimo. They knew the law Ba ne ba itse molao. and they administered the law every single day of their life. Mme ebile ba ne ba tsamaisa molao letsatsi lengwe le lengwe la matshelo a bona. But then the same thing as with the priest, this Levite all of a sudden heard something on the other side of the road. Mme ba dira seo se dirilweng ke moporesite ka tshoganyetso le bone ga nna le sengwe se ka ntlhekele ya tsela. And the Levite passed by. Mme molefi le ene a feta. Then we get the third person. Ga tla motho wa boraro. Who was the third person? Ke ne e le mang motho wa boraro? The Samaritan. E ne e le Mosamaria. And now this is where it gets very interesting. Fa ke gone fo e leng gore ya itumedisa gone. We need to know something about the Samaritan. Re tshwanetse re itse sengwe ka Mosamaria. The Samaritans was a mixed race people. Masamaria e ne e le batho kgotsa ditšhaba tseo di neng di kopakopane. They were not pure Israelites. E ne e se Baiseraele ka botlalo. They were a people that was intermarried between Israelites and the other nations. E ne e le batho bao ba neng ba nyalelane le merafe e mengwe. And so the Israelites looked down on the Samaritans. Ka jalo ge Baiseraele ba ne ba tseela Basamaria ko tlase. They called them dogs. Ba ne ba ba bitsa dintšwa. They were enemies with the Samaritans. E ne e le dira go Basamaria. You would remember Jesus at one stage was moving and he wanted to go through a Samaritan town. Wa gopola go nako nngwe morena Jesu o ne a tsamaya mme o ne a batla go kgabaganya ka toropo ya Samaria. But that town said, no ways, you are not coming here. Mme toropo eo ya re ga o ka kobo wa tsena mo toropong e. Why? Because he was a Jewish and Israelite rabbi. Ke ka ntlha ya gore e ne e le mojuda mme a sa amane le Baiseraele. And so they were political enemies. E ne e le dira tsa sepolotiki. They were racial enemies. E ne e le dira tsa bomorafe. They did not like each other. Ba ne ba sa ratane. But now, Jaanong here is this Israelite man half dead on the street.
go na le monna o mo Israele o mo thoko ga tsela o a le mo makgating a go a leso And who sees him? o bonwa ke mang The enemy of this man, sera sa monna yo the Samaritan man, monna wa Mosamaria sees his enemy lying there. o bona sera sa gagwe se rapaletse fale And then what does he do? o dirang He takes from his own possessions o tseya mo seo e leng sa gagwe and he goes and helps this man. wa tsamaya wa go thusa motho yo He binds his wounds, he cleans them, he puts him on his animal. o bofela mabadi a gagwe wa mo phepafatsa mme a mo pegele pelesa ya gagwe He takes complete ownership for the state of this man o tsaya maikarabelo ka botlalo a maemo a motho yo and he saves him. mme wa mo pholosa And so now we see something very interesting. mme jaanong re bona sengwe seo se kgatlhisang In the book of Romans, mo lekwalong la baroma we read that while we were his enemies, Christ died for us. re pala gore jaaka re ne re le dira go yena morena jesu o ile a re swela We see in Ephesians, the book mo of Ephesians, lekwalong la baefese that the Bible says that while we were foreigners, ga babele e ne e re re ne re le baditšhaba the gospel reached us. efangele e ile ya re fitlhelela What does he mean by foreigners? e bolelang ga e re re baditšhaba He means that we were outside the chosen nation of Israel. e bolela gore re ne re le kwa ntle ga morafe wa Iseraele o ne o tlhophilwe We had no physical connection with Israel, re ne re sena dikamano tsa nama le Iseraele but the grace of God, mme tshwaro ya modimo the mercy of our Father in heaven. tshwaro ya morena wa rona yo kwala godimong Jesus came and he saw us half dead in our sin. jesu o ile a tla mme a tlhokafalela dibe tsa rona Just like that man, we were half dead in jaaka our sin. monna yole le rona re ne re sule mo dibeng We could not save ourselves. re ne re sa kgone go ka ipholosa We could do nothing to help ourselves. go ne go sena sepe seo se re ne re ka se dira go ipholosa It didn't matter if this man was rich. go ne go sa kgathaletse gore a monna yo e ne e le mohumi In that state where he found himself, he could not save himself mo maemong a ne a iphitlhela a le mo go one o ne sa kgone go ka ipholosa because he was so hurt he could do nothing. gonne o ne a gobetse thata a sa kgone go dira sepe In the same way, sin got a hold of our heart. ka tsela eo sepe se ile sa tshwara dipelo tsa rona We were far away from God. re ne re le kgakala le modimo We were his enemies re ne re le dira tsa gagwe and we were lost. mme re ne re timetse We could not pay for our salvation. re ne re sa kgone go ka duelela pholoso ya rona We could not earn our salvation. re ne re sa kgone le go ka fitlhelela pholoso ya rona But despite all of that, mme ntle le dilo tseo tsotlhe Jesus stepped into our darkness. morena jesu o ile a tsena mo felong ga rona go fifetseng Jesus stepped into our filth morena jesu o ile a tsena mo lesweng la rona and he bound our wounds. mme a bofelela mabadi a rona He took ownership for us. o ile a rwala maikarabelo a rona And today, because of what Jesus did, gompieno ka ntlha ya leso la morena jesu we dance and we sing and we worship. We have wonderful time together. re a obela re a tlotisa re na le nako e ntle re le mmogo But we need to remember that we were also at one stage his enemies. mme re tshwanetse re gakologele gore ka nako nngwe re kile ra be re le dira tsa gagwe It was not because of my surname that Jesus saved me. e ne e se ka ntlha ya sefane sa me gore morena jesu a mpholose It was not because of my prestige or my degree or my bank account. e ne e se ka ntlha ya diphitlhelelo tsa me kapa bank account ya me But I am saved because of who he is. mme ke pholositswe ka ntlha ya seo morena jesu a leng sona Because of who God is, I am saved today. ka ntlha ya seo modimo a leng sone gompieno ke pholositswe Because he looked at me gonne o ile a ntebelela and he found mercy upon me. mme a bona tshwaro mo godimo ga me Now it's very interesting when we look at this, we see that the two men who passed by, go a kgatlhisa thata gore ga re lebelela se re bona bana ba babedi ba ba neng ba feta foo the priest and the Levite,
mopresita le molefi They knew the law of God. ba ne ba itse molao wa modimo They were called to be a light to the world. ba ne ba bileditswe go ka nna lesedi mo lefatsheng They knew that they had to show mercy to this person, ba ne ba itse gore ba tshwanetse gore ba gauhele motho eo but yet they chose to walk by on the other side. mme ba ile ba thopa go ka tsamela kgakala le ene Beloved, I think many times we as well ba ena ke a nagana gore nako dingwe le rona come to a place in our relationship with God. re tla mo tulong e nngwe mo dikamanong tsa rona le modimo We've been saved, we've been redeemed. re pholositswe re lopolotswe We have our CD player or our MP3 player playing gospel music the whole day. re tsamaya re tshameka mmino wa evangeli letsatsi lotlhe mo di mp3 tsa rona Our DSTV only knows TBN. Our DSTV only knows TBN. dstv ya rona fela re itse tbn itse tbn fela We are hashtag blessed. re tshegobaditswe ka hashtag We have bumper stickers on our cars saying, I'm a lamb following the shepherd. re na le di-stickera mo dikoleing tsa rona tse re reng re di kwana re tsama mo morago ga modisa Then when we meet a sinner, mme ga re kopana le modiradibe all of a sudden, a tshoganyetswe we pass by on the other side of the road. re feta ka ko letlhakore le leng la tsela When we meet someone in their filth and in the drunkenness, ga re kopana le batho ba le leswa ebile ba le ka fa tlase ga tshosometso ya nnotagi we pass by on the other side of the road. re feta ka ko letlhakoreng le lengwe la tsela When we hear something that my neighbor is going through a divorce, ga re utlwa gore moagisane wa me o kgaogana le molekane wa gagwe I run to my friends and say, you see that good for nothing. Yeah, they are getting what they deserve. ke tebogela go tsala ya me ke re motho o e seng motho wa sepe anong ba bona se e leng gore ba se tlhoka And we gossip, re a seba and we destroy, and we kill with our words. re a senya ebile re a bolaya ka mafoko a rona But then when I enter my living room, TBN is playing, and I'm hashtag blessed. mme ga ke tsena mo living room ya me tbn ya tshameka ebile hashtag blessed le yone ya tshameka Do you see that there's something very wrong here? wa bona gore go na le sengwe seo se sa siamang fa We are one person in church, mo kerekeng re motho yo mongwe and we are one person in the world. ko lefatsheng re motho yo mongwe I remember I wanted, as a young man, I wanted to sell my car. ke a gopola jaaka ke ne ke le santse ke le motlhankana ke ne ke batla go rekisa sejanaga sa me And there was a car dealer in my church that I visited. go ne go na le motho yo a rekisang dijanaga yo ke neng ke mo etela mo kerekeng ya me And so I thought, I'm inexperienced, I don't know what I'm doing. I'll go to this Christian who is a car dealer. mme ke ne ke re ga ke na tsebo e kalo mme ke tla ko mothong o ke dumelang gore o na le kitso And when I stopped there, the car dealer, this person was walking towards me. ga ke ema ko lefelong la gage la dijanaga monna yo o ne a tla ko go nna And as I was climbing out of the car, ga ke tswa mo sejanageng sa me the person called out to me. monna yo a mpiletsa go ene They said, Ivan, a re Ivan we are not at church now. ga jaana ga re ko kerekeng What does that mean? seo se raeng That person is one person at church go raya gore motho yo ke motho yo mongwe ko kerekeng and one person in the world. mme ebile ke motho yo mongwe mo lefatsheng You know, when we are going through financial crisis, ga re na le mathata a ditšhelete what do? re dirang We know the pastor's phone number. re itse phone number ya moruti We phone, we say, oh, pastor, please pray for me. re moruti nthapelele I need a breakthrough from God. ke tlhoka phunyeletso go tswa go modimo And then I walk in the street and I see the poor. ke be ke tsamaya mo mmileng ke bona mohumanegi And I just lift up my eyes. I say, Lord, I need you. This person, oh, I forget about them. But please, for me, I need you. be ke re modimo ke a go tlhoka mo bophelong ba me It sounds very harsh, beloved, but we all do it. mme ke selo se e leng gore se utlwagala se le botlhoko mme rotlhe re a se dira Today, there's a very sensitive matter in our country. gompieno go na le taba e tlhokolosi haholo nageng ya rona We see many physical
foreigners in our country. re bona baditšhaba ba bantsi mo nageng ya rona Not just spiritual foreigners, e seng baditšhaba ba semowa mme ba nama but people from all nations and tribes are found in this country. batho bao ba tswang ko mafatsheng a a farologaneng ba fitlhelwa mo nageng ya rona Now, beloved, baena many of them come from nations where there is no gospel access. ba bantsi ba bone ba tswa ko dinageng tseo go senang phitlhelelo ya evangele Let's take the Somali. a re tseng Somalia We know that there are many Somalis in South Africa. re a itse gore go na le masomalia ba bantsi mo nageng ya rona ya Aforika Borwa For the Pakistani, we know that there are many of them re here. a itse gore go na le mapakistani ba bantsi mo nageng ya rona But did you know in their home countries that there are less than 1% Christian? a lwa itse gore ko ba tswang gone ko mo dinageng tsa bone go na le bakreste ba ka fa tlase ga persente e le nngwe Did you know that if you wanted to be a missionary that goes to Somalia, it's almost impossible for you to get a visa? a o ne o itse gore ga o le mokreste kgotsa morongwa missionary o batla go ya ko Somalia go thata gore o ka bona visa kgotsa lekwalo la go ka tsena ko nageng eo But you know that they are here. mme wa itse gore ba teng fa They have come to us. ba tsile mo go rona The Lord Jesus has been crying out for 2,000 years, go church, go. morena jesu o sale a lela dingwaga tse dikete tse pedi tse fetileng a re kereke tsamayang kereke tsamayang The Lord Jesus has been commanding us, his church. morena jesu o sale a re laela jaaka kereke ya gagwe Go therefore and make disciples of all nations. tsamayang mme lo dire barutwa ba ditšhaba tsotlhe But you know what the church has done? mme la itse gore kereke e dirileng The church has said, oh, no, Jesus, you rather come to us. We don't want to go anywhere. kereke e rile morena jesu wena e tla mo go rona rona ga re batle go a felo gongwe And we have become complacent within our places of safety. mme re ntse re phuthologile mo mafelong a rona a babalesegileng We have adopted a gospel that says, if I'm saved, that's good enough for me. re tsere evangeli e e reng ga nna fela ke le mong ke pholositswe seo se ntekane I don't care what my master wants. ga ke na taba gore mong wa me ene a reng As long as I am well fed, ga e le gore nna ke a ja ke a kgora well educated, ke rutegile have all of the nice things of this world, ke na le dilo tso tsotlhe tse dintle tsa lefatshe le then I will glorify Jesus. ke tla tlotlisa morena jesu But if Jesus asks me to go, mme ga morena jesu a nkopa gore ke tswe if Jesus asks me to love, ga morena jesu a nkopa gore ke rate if Jesus asks me to forgive, ga morena jesu a nkopa gore ke itshwarele I don't know that Jesus. ke morena jesu o nna ke sa mo itseng That is what many of us are saying by the way we live. ke seo bantsi ba rona re se buang ka tsela eo re phelang ka yona I visited one of the Pakistani shops here in town, ke ile ka etela lebenkele le lengwe la mo pakistani mo toropong and I took my phone, they put a cover on my phone. ba ne ba tsenya covera mo founung ya me And as this man was working, I was making conversation. ga monna yo a ntse tsweletse a dira eo ke ne ke bua le And ene I asked about his family, and I asked about what does he do, etc. ka mmotsa ka lelapa la gagwe ka mmotsa le gore o dirang le tse dingwe gape And this man stopped working. monna yo a emisa go ka bereka He looked up at me a ntebelela and he said to me, I've lived here for 9 years. a re ke na le dingwaga tse di robong ke tshela fa This is the first time someone takes an interest in my life. ke kgetlho la ntlha ke utlwa motho a nna le thasello ka bophelo ba ka Beloved, I felt so sad when I walked away there. ke ne ka utlwa botlhoko thata ga ke tswa foo How many churches do we have here in Potchefstroom? re na le dikereke tse kae mo Potchefstroom We have hundreds of churches. re na le dikereke tse dintsi tse magologolo We have thousands of believers. re na le badumedi ba ba dikete If you just look at our student ministries, they are thousands every Sunday. ga o lebelela di-student ministry ka tshebeletso ya baithuti ba dikete tse dintsi ka sontaga sengwe le sengwe But yet the Pakistani mme go na le mo pakistani fa doesn't know the love of Jesus. yo a sa itseng lerato la morena jesu The Somali doesn't know where to go when they want the gospel of Jesus.
motho wa Somalia ga itse gore a ye kae ga a batla evangeli ya morena Jesu. We just do the opposite. Rona re dira se seng se se farologaneng. We shout and we scream and we say, go away. Re goeletsa kwa godimo re We say- hambe. We don't want you. We don't need you. Go. Ga re le batle, ga re le tlhoke, tsamayang. I'm not talking politics here today. Ga ke bue dipolotiki fa gompieno. I'm looking at what the Word of God says. Lebeletse seo se buiwang ke lefoko la Modimo. You know, beloved, it's not easy to love the way God loves. Ba ka lengwe ga go bonolo go ka rata ka tsela e Modimo a ratang ka yona. I remember I was spreading the gospel here at the taxi rank in town. Ke a gopola gore go na le nako e ke neng ke rera evangeli ko taxi rank ko toropong. I was sharing Bible stories. Ke ne ke arolelana le bone dipale tsa Baebele. And there I was attacked with a knife. Ke ile ka tlhaselwa ka thipa, And I was robbed. mme ka tseelwa dilwana tsa me ka dikgoka. And for a long time I struggled with that. Ka nako e telele ke ne ka sokola ka ntlha eo. It really traumatized me. Ke sengwe se e leng gore se ne sa nna nako e telele se le mo tlhaloganyong ya And me. you know, when I prayed about it and I said, Lord Jesus, how will I get free of this trauma? Ke ne ke rapela ka yone ke re morena Jesu ke tlile go lokologa yang go tswa mo kutlobotlhokong e. You know what Jesus said? Mme wa itse morena Jesu o ileng. Jesus said, pray for your enemy. Morena Jesu a re rapella sera sa gago. So what did I do? Ke dirileng I said, okay, Lord, you know best. I pray for my enemy. ka re morena ke wena wa itseng se se botoka ke And tla I- rapela sera sa me. I started crying out for this man's life. Ka simolola go ka rapella botshelo jwa motho yo. I started praying, Lord, bless him, keep him. Ka se rapela gore Modimo a mmoloke a mo tshegofatse. And as I prayed for the person who tried to kill me, Ga ke rapella motho yo a lekileng go tsaya botshelo jwa me, my heart became free of bitterness. pelo ya me ya lokologa. You see, beloved, as we follow Jesus, he will ask us to obey him. Bakaulengwe ga re ratela morena Jesu o tla re laela gore re mo ikokobeletse. But we will not obey him with our physical strength and energy. Ga re kgone go mo ikokobeletsa ka maatla a rona a nama. We obey him with the very same spirit that empowered Jesus Christ. Re mo ikokobeletsa ka ona mowa o neng wa maatlafatsa Jesu Kriste. Because who knows, you cannot pray for your enemy out of your flesh. Gonne ke maitseng ga o ka ke wa kgona go rapella sera sa gago go tswa mo nameng. You have to allow the Holy Spirit to work through you. O tshwanetse o dumelela mowa o galalelang gore o dire ka wena. Beloved, today as we look at this parable, Bakaulengwe gompieno ga re lebelela pale e. Jesus is crying out to his church Morena Jesu o lelela kereke ya gagwe. that we be not like the priest and the Levite. Gore ra ke ra rata moporesite le molefi. That we know the word, we've memorized the word, we know all about it. Gore re itse lentswe re le tsantsa mo dikakanyong tsa rona re itse sengwe le sengwe ka lona But we don't live it. mme ga re tshele go ya ka lentswe. Jesus is saying today, Jesu a re gompieno I invite you, my child, ngwana wa me ke a go laletsa not to only know about me, but to live it every day. gore fela o seke wa itse ka nna mme o tshele go ya ka nna ka tsatsi lengwe le lengwe. You know, when people steal at work, Wa itse ga batho ba utswa ko ditirong tsa bona it's easy for us to be swept up in that same stream of corruption and stealing. ba kgonagala gore le rona re ka iphitlhela re le mo maemong ao a botsukunape le go utswa. But it takes courage to say no. Mme go tsaya motho yo o nang le sebete gore a re nnyaa. As for this person, I am following Jesus. Motho o ke leng ene nna ke latela morena Jesu. And you can tell me, yeah, Ivan, it's easy for you to say O ka re Ivan go bonolo gore wena o ka re yalo. your job is not in danger. Mmereko wa gago ga o mo kotsing. You know, my wife is a pharmacist. Kumagadi ya me ke pharmacist. And one day she ministered the gospel to a patient. Tsatsi lengwe o ne a rerela motho yo a neng a lwala evangeli. And so the owner came to her and said, you will stop this, otherwise you will not be working here. Mme mong wa lebenkele le o ne a tla mo go wena a re o tlile go emisa seo go se nneng jalo o tlile go latlhegelwa ke tiro. You know what my wife did? Wa itse Kumagadi mo ne a dirang? She just kept on ministering the gospel. O ne a tswelela a rera evangeli. Because we are not obeying with our flesh. Gonne ga re ikokobetse ka nama.
We obey by the Spirit. re ikokobetsa ka mowa. There's testimony from a Syrian family. Go na le bopaki bo tswang ko legaeng go kgotsa lelapa la Syria. In the Arab Spring, the ISIS went out and they beheaded a lot of Christians. Ko nageng ya Arapo ba ISIS ba ile ba tswa mme ba tlhasela bakreste. And they caught a young girl and they beheaded this girl. Ba ne ba pitsa mosetsanyana yo monnye mme ba mo kgaola tlhogo. You know what the family of this girl did? La itse gore ba lelapa la ngwana o ba rileng. They went to the house of this person who beheaded her Ba ne ba ya kwa ntlong ya motho yo yo neng a kgaola mosetsana yo tlhogo. and they forgave this man. Mme ba mo itshwarela. It had such an impact on this man's life that he fell down and he accepted Jesus Christ. Seo se ne sa ama botshelo ba motho yo thata gore a wele fatshe mme a amogele morena Jesu. Today, this man is spreading the gospel amongst ISIS. Gompieno monna yo o rera evangeli gareng ga ma-ISIS. You see, the gospel, we will only see revival Mo evangeleng re bona fela tsoseletso when I decide to live the gospel. ha ke tsaya tshwetso ya gore ke tla phela go ya ka evangeli. Not just in church where it's nice and cozy, Mo nseng fela mo kerekeng mo e leng gore go monate go a itumedisa. but where it's most needed out in the darkness of the world. Mme ko foo e tlhokagalang gone thata ko lefatsheng le fifetseng teng. We need to take ownership of what Jesus has given us. Re tshwanetse re tsaya maikarabelo a seo morena Jesu a se re neileng. Love like the Lord has loved us. Rata jaaka morena a re ratile. Because I am forgiven, I can forgive. Gone ke itshwarele ke kgona go tshwarela. Because the Lord has loved me with all he has, I can love also. Gonne morena o nthatile ka lerato lotlhe leo a nang le lone le nna ke kgona go ka rata. Beloved, my dream is Toro ya me ba ene ke gore that I will never again meet someone that says in Potchefstroom they did not receive the hospitality of Jesus. gore ke sekebe ka kopana le motho a le mongwe ya neng a re o ne a tla mo Potchefstroom mme o ne a sa amogelesega ka morena Jesu. The unbelievers must say, this place is so hospitable. This place is full of the children of God. This place is full of people who love. Ba ba sa dumeleng ba tshwanetse ba re tulo e ke tulo e o amogelegileng gone. Tulo e ke tulo e tletseng ka morena Jesu. Tulo e ke tulo ya batho ba ba lerato. Not because the pastor is nice, E seng gore moruti ke mosiame kgotsa motho o siameng. but because each one of us decided to follow Jesus. Mme ke ka ntlha ya gore mongwe le mongwe wa rona o tsere tshwetso ya go sala Jesu morago. Decide to follow Jesus in the tough times and in the good times. O tsere tshwetso ya go sala morena Jesu morago go le bokete mme ebile go le bonolo. Decided to follow Jesus despite the suffering and persecution. O tsere tshwetso ya go sala morena Jesu morago a ntse a sokola le ntse a sotlwa. Decided to follow Jesus when it doesn't make sense. O tsere tshwetso ya go sala morena Jesu morago le ga seo a se dirang a sa se tlhaloganye. Because Jesus decided to love me when it didn't make sense. Gonne Jesu o ne a tsaya tshwetso ya go nthata le fa go ne go sa tlhaloganyege. Jesus decided to save me when it didn't make sense. Jesu o ne a mpholosa le fa go ne go sa tlhaloganyege. When it wasn't convenient for him, he came down to earth and became a servant to save us. Le ga e ne e se nako e neng e siame ka ene, o ne a fologa a tla mo lefatsheng mme a tla go re bolosa. So, beloved, you may ask now, so what do I do with this? Ka lengwe le ka botsa jaanong gore ke dira eng ka se. I want to challenge each one of us Ke batla go tlisa kgwetlho go mongwe le mongwe wa rona. to walk out this place, Go tswa mo tulong e, to become aware of those who do not have the gospel yet. go ka lemoga bao ba se itseng ba sa ntseng ba se ba fitlhele evangeli. Those our neighbors who Baagisani ba rona are living in sin, ba phelang mo sebeng. the foreigner from Somalia or Pakistan. Baditšhaba go tswa kwa Somalia kgotsa Pakistan. And as we become aware, Ga re ba lemoga, let us cry out to Jesus for their souls. a re leleleng kwa go morena Jesu ka ntlha ya maphelo kgotsa mewa ya bona. That's all I'm challenging you to do today. Ke kgwetlho e ke tlisang mo go lona mo mosong o. Just start praying with a fervent fire in your heart for these people. Simolola go ka rapella batho ba ka pelo e tletseng molelo. Because it's out of a place of praying
praying and seeking the Lord that God does miracles through us. ke mo tulong ya go ka rapela le go ka batla modimo mo modimo a kgonang go dira dilo ka rona. I conclude with this testimony. Ke feleletsa ka bopaki jo. We have a church here on a rural place just outside of Potch in Wilgeboom. Re na le kereke ko Wilgeboom ko dipolaseng. And there was a man that was causing a lot of problems in the community. Go ne go na le monna mongwe yo neng e le mathata ko baaging ba tulo eo. He was selling alcohol and he was doing all kinds of funny things. O ne a rekisa bojalwa mme a dira dilo tsotlhe tse o di tswileng mo tseleng. And when we came together as a church, Ha re tla mmogo jaaka kereke, you know how we prayed? wa itse re rapetse ka tsela e ntseng jang. We prayed, Lord, break the works of this man, stop this man in the name of Jesus. Morena roba mantswe a monna yo mme mo emise mo seo a se dira ka leina la morena Jesu. And you know what Jesus told us? Wa itse morena Jesu o rile mo go rona. He said, why are you cursing someone I love? A re le rogakela motho yo ke mo ratang. And Jesus challenged us not to pray against this man, but for this man. Jesu a re gotla gore re se ke ra rapela kgatlhanong le monna yo mme re rapele le monna yo. So we started to pray for this man. Mme re ne ra simolola go ka rapelela monna yo. We cried out to God for this man. Re ile ra lela ko modimong re lelela monna yo. After some months, this man came to church. Dikgwedi di le mmalwa monna yo na tla kerekeng. And he stood up and he testified the following. O ne a ema mme a fana ka bopaki jo bo latelang. He said, a couple of months ago, A re dikgwedi tse di mmalwa tse di fetileng. he said, I started to get dreams about Jesus. Ke ne ka simolola go ka nna le ditoro ka morena Jesu. He said, Jesus started to appear to him in dreams, saying to him the exact address where the church is. A re Jesu o ile a tlhagela mo ene mo ditorong mme a mmontsha address kgotsa lefelo lo kereke e neng e ko go lone. He said, Jesus was saying to him in his dreams, go to that place to receive salvation. A re morena Jesu o ne a mo laela gore a ye kwa tulong eo go a go bona pholoso. But he was fighting. He didn't want to go. And after some months, he surrendered. He came to church. Mme o ne a lwantshana le seo a sa batle go ya mme ne a re morago ga dikgwedi di le mmalwa o ne a ineela mme a tla kerekeng. You see, beloved, we many times spend so much time praying against the devil that we don't have time to pray for the souls that the devil is Re attacking. tsa nako e ntsi baena re rapelela kgatlhanong le Satane mme re sa rapelle mewa. So my prayer for myself this morning Thapelo e ke ithapellang yone mo mosong o is Jesus, start with me today. ke gore morena Jesu simolola ka nna gompieno. Make Ivan bold once again. Ira Ivane e nne motho yo a bonagalang gape. Give me a love for sinners. Mphe lerato leo ke tla le neelang badiradibe. Help me to have long suffering and patience with people. Nthuse gore ke kgone go tsena le batho ba bangwe ebile ke ne le mamello bakeng sa bona. Help me to be a living testimony and a light in the darkness. Ntire gore ke nne bopaki jo bo tshelang le lesedi mo lefifing. Because if we start Gonne ga re simolola with the person in the mirror, ka motho yo le mo seiponeng, the Lord can do a mighty thing in Potchefstroom. modimo a ka etsa dilo tse dikgolo mo Potchefstroom. Just imagine if each one of us go out here and we start forgiving, we start to bless those who persecute us, we start to love with an unfailing love. Just imagine the implications in our society. Gopola fela ga re tswa fa re simolola re go rata bao ba tseng ba sa re rata, re amogela bao ba re tlhorisang. The implication of that, beloved, O seo se tla diragalang morago ga seo is revival. ke tsoseletso. Let us pray. A re rapeleng. So, Father, we thank you for your wonderful Yes, Lord. grace. Thank you, Jesus. Lord, we acknowledge, Lord Jesus, that we were also left for dead by sin. Lord, we could not save ourselves. Yes, Lord. But in your wonderful grace, Lord, you came and you saved us. Yes, Lord, we worship you today for that wonderful privilege of knowing and experiencing you every single day of our lives. Lord, waking up knowing Jesus is with me. Going to bed at night knowing I've got hope for tomorrow because Jesus is with me. Lord, but we also acknowledge that there are so many people that are still without hope.
They are without any real understanding of where salvation will come from. They are crying out without mercy, without hope in this world. Lord, and today with that understanding, we pray, Lord, that you will use us to share the gospel, to live the gospel, to demonstrate Jesus to a broken world. Lord, we pray today, may you use this congregation in a mighty way. In the name of Jesus. Lord, I pray also for myself this morning, Lord, that you will once again restore the joy of salvation. Restore that fire, Holy Spirit, to share your unfailing gospel. Lord, I pray for each family represented here. Maybe there is strife, maybe there is unforgiveness. Lord, I pray for a release of forgiveness and peace over families. I pray, Lord Jesus, for reconciliation over marriages. Lord, I ask, Lord Jesus, that your wonderful grace will once again be poured out in hearts and minds. Lord, may we be that fountain that is overflowing with the gospel, the practical good news of Jesus Christ. Lord, may we also reach out to the lepers in our society, to the cast out of our society. Lord, may we also reach out to the foreigners and the migrants with the gospel and the good news of Jesus Christ. In the name of Jesus. We thank you, Lord, that we won't need to do this with our own discipline of flesh, but we can rely on you, Holy Spirit, to support our testimony with signs, wonders, and miracles, Lord. That you will empower us by your Spirit to walk in boldness, to be the light that you have called us to be. We thank you, Lord, for your wonderful grace and your mercy. Yes. You are worthy of all the worship, all the adoration, Lord. You are worthy. Yes. We thank you for your mighty grace and love. In Jesus' name, amen and amen. Thank you so much, beloved. May the Lord bless you. Amen. Let us give the Lord a big hand of praise once more. Re re Modimo a tsamaela a tlotlisa. Moruti Ivan, thank you very much. Moruti ke amegile. And I'm saying to the Lord, Mme ke re go Modimo, please forgive me. ke kopa o intshwarele. In most cases, we are not even aware that we have hate sentiments. Ka dinako tse dintsi ga re nke re elelwa le gore re na le mafoko a letlhoo. Yeah. You may not vocalize it. You may not practice it. But the sentiment of hatred, you find it within yourself. Go ka iragala gore ga wa bue kgotsa ga o ke wa go dira jalo mme mafoko a letlhoo one a teng. And I'm seated there, I'm saying, Lord, oh, I'm so sorry. Mme ke ntse fale ke re Modimo ke kopa o intshwarele. I just want us for 2 minutes. Ke batla gore mo metsotsong e le mebedi. You see with what Moruti has said, and that's what I normally emphasize. Church is not here. Church is not in here.
go tswa go se moruti a se buileng le seo ka metlha ke se gateleleng ke gore kereke ga e fa. Church is when you leave this building. Kereke e simolola ga o tswa mo kagong e. We normally say this is the time for service. Ka gantsi ra re e ke yona nako ya tirelo. And we say when we take the car for a service, the car is not performing during the time of the service. Ga re tsaya sejanaga sa gago o se isa for service ka nako e o se isitseng ga se diragatse ka nako ya tirelo ka Only tse after service. the service, Morago ga gore o i-service that's when your car needs to perform. ke foo sejanaga sa gago se tshwanetse se diragatse The sentle. problem with us, the church, we want to perform during the time of the service. Rona bothata jwa rona jaaka kereke re batla go diragatsa ka nako ya service. Performance is not expected during the time of the service. Go diragatsa ga go a lebelelwa ka nako ya service. But after we have left the workshop. Mme e tshwanetse e diragale morago ga gore re tswe mo workshopong. Today, it was time for maintenance. Gompieno e ne e le nako ya maintenance. Today, it was time for service. Gompieno e ne e le nako ya service. Allow the Lord to change the plugs Dumela Modimo gore a fetole di-plug so that you may refire again. gore o kgone go ka nna le molelo gape. Allow the Lord to change the oil Dumela Modimo go fetola oli and the oil filter. le di-oil filter. Don't come to the service and leave the service the same. O seke wa tla servicing o bo o tswa ka tsela yo o tseneng ka yona. And we thank the Lord for the mechanic that He has sent today Re leboga Modimo ka ntlha ya mechanic wa mo tliseng mo mosong to o. come and do the work of service Go tla go dira mmereko wa service. just for 2 minutes. Metsotso e le mmedi fela. You can stand, you can sit. O ka ema kgotsa o ka nna Just come before the Lord ko mo pele ga Modimo. and say, Lord, here am I. Gore Modimo ke nna o. I don't know how the Lord spoke to you. Ga ke itse gore Modimo o buile jang le wena. Speak to the Lord in response Bua le Modimo o arabela. to what He has said to you through this message. Seo Modimo a se buileng le wena ka molaetsa o. Let's come before the Lord. A re tle mo pele ga Modimo. Jesus. Father, we give you praise. We give you glory. Once more again, Lord, give us understanding of your mandate. Give us understanding of your mandate. We have realized that we don't understand you. We have realized that we don't know your ways. As we have said in your way, that your ways are higher. Your ways are not our ways, and your thoughts are higher than our thoughts. We have realized, Lord, that we don't understand you. When you take a lead in giving us direction, Father, in most cases we are taking a different direction, and we are sorry, Lord. We are sorry for misunderstanding you. We are sorry to be party with the world. We are so sorry, Lord. We are so sorry. Forgive us. Give us wisdom, oh Father, I pray. Empty us of ourselves. Fill us with yourself that we may be sensitive to your will and to your direction. I pray, Father, and I thank you for your word. Thank you for using your servant mightily. And I pray, let your word ring in our hearts, in our minds. Let the Holy Spirit from time to time remind us of what we have said. When we meet people, Lord, let us catch and catch the love that you love for them, oh God, in the name of Jesus Christ. Father, we thank you. We bless you. We honor you. We glorify you. Claim your greatness in Jesus' holy name.
Thank you, Lord. Bless your name, Lord. Amen. Let me thank and bless those who joined us through the live stream. Ke tshogofetse botlhe ba ntseng ba amane le rona ka marangrang. And we want to say to those that are watching through the live stream and those who that are members of this church, Re rata gore bao ba ntseng ba re lebeletse ka marangrang le bao e leng maloko a kereke don't be party. Don't be party to what the world wants to do, but let us do the word. le seke la tseya karolo go seo lefatshe le batlang go se dira mme dirang lefoko. We bless you. Re a le tshogofatsa. We thank you for joining us. Re lebogela go nna le rona. May the Lord richly bless you and your families. Modimo a le tshogofatse ba malapa a lona. Let this time that you joined us with, let this time that you joined us Ka nako eo le nnileng le yone le rona not be in vain. e seke ya nna nako ya lefela. God bless you. Modimo a le tshogofatse. Amen. Amen. Hallelujah to Jesus.